azkeneko mozioa eta mozionen helburua oso zehatza da. Jugales edo Inglares ibaia Natura 2000 sarean sartzearen aldeko mozioa izatea, ez? Uste dut, gainera, espero dut, gehiengoa behintzat honekin, helburu honekin bat egingo dugula eta, hori da hasteko. Ohar bat egin nahi nuen, Jugales, aurreko batzorde batean, pixka bat egon zela hor, nahasmendu bat, Jugales, Inglares, kontu honetan hor badago, Roberto González de Viñaspreren txosten bat, eta horretan, zehatzen zuena zan, 16garren, 17garren, 18garren mendera arte, beti agertzen zela ibai hau Jugales, Juglares edo Jugales izenekin, eta badiru, lehenengo aldiz agertzen den Inglares da 1876an, eta badiru dela akats tipografiko bat, hiztegi geografiko batean egiten dena, orduan, hiztegi horretan agertzen da Inglares izenarekin eta gero administrazioak 20. mendean zabaltzen du Inglares izena. Baina berez jatorrizkoa ez da Inglares. Torreatik uste dut egokiagoa dela erabiltzea biak, Jugales eta Inglares izenak. Ibai hau Toloño mendikatean jaiotzen da, Leon Naitza inguru horretan, eta Ebrora eramaten ditu berurak, eta bidean Urizarra, Pagoeta, Bergantzu, Ozio, Santa Cruz del Fierro eta Zanbranako lurrak zeharkatu ostean. Duela gutxi, ingurumen batzorde batean jorratu genuen edo gai hau, eta hainbat galdera egin nizkion batzorde hartan ingurumen diputatuari. Batetik galdetu nion, ea fiskaltzaren aurrean diputazioa aurkezteko asmoa ote zuen, Jugales ibaian eman direlako hainbat delito ekologiko kontuan izan da, eta bestetik zergatik ibai hau ez zegoen Natura 2000 sarean, babes bereziarekin. Lehenengo kontuan, delito ekologikoak eta, ezaguna da 2017 urtean, Bergantzu inguruan ibaia hainbat egunez uri gabe geratu zela, guztiz lehor. Etzen gaina lehen aldia hau gertatzen zena. Gainera antza, ibaiko emaria norbaitek edo norbaitzuk desbideratu zuten zentral mielektrikoara doan kanalera bideratu zura, eskuko tranpila bat manipulatu segurazki eta ibaia lehortuz. Horren ostean, Urizarra eta Zanbranako udalek eta Zadorra bizirik elkarteak salaketa bana aurkeztu zuten fiskaltzaren aurrean. Eta gero, ura agentziak, hainbat analisi egin eta gero ondorio batera iritsi zen. Ibaiko emaria etzela egokia kanaletik aurrera, eta hainbat aldiz onartu zuen ibaia lehortua izan zela, hau larria zela, eta nabarmena zela kontrol falta zegoela ibai horretan. Arazoaren sorbura zein da, horrek urtetan gehiegizko kontzesioak onartu izana. Batetik zentral hidroelektrikora eta Arabako Errioxako zein Sonzierrako ureztatzailei zuzenduak gehienak. Badiraren neurri txikiagoan beste batzuk, hainbat herrietara zuzenduak ere. Urbasa hau presioekiko sentsibilitate handikoa dela, esaten zitzegun informe txosten hor hartan, eta esaten zitzegun ere bai presiorik handiena ureztaketa sistemek sortzen dutela. Eta ondorio argia da, ez da errespetatzen ari emari ekologikoa ibai honetan. Eta gainera, azken urtetan handitu da presioa batez ere Sonzierra Araba Errioxako ureztatzaileen aldetik. Esan behar da ere, urte hauetan diputazioak gure ustez behintzat, ez ditula txeko lanak egin, badakigu hor daudela eskumenen kontua sartzen dela, badago Confederación Hidrográfica del Ebro batetik, badakigu dagoela Euro Agentzia, eta gero, baina diputazioak ere bere eremu naturalaren zaintzaren ardura duen bezala, uste dugu zerbait jarrera proaktiboagoa bintzat izan behartzuela. Fiskaltzarako egindako txostenare, ez da bi foliotora iristen. Eta, hori, hoxe, uste dugu gehiago egin zezakela, ez? Bigarren galdera egin niona, egun hartan galdera jaunari,
izan zen, nola zen posible, 8 ibai, Arabako 8 ibai egotea Natura 2000 sarean babestuak, eta Jugales ez egotea. Hau da, hor badaude konserbazio bereziko eremuak, izendatuak, Barrundi ibaia, Tumecillo, Amecillo, Zadorra, Ebro, Baias, Ega Berron, Arakil eta Iuda ibaia, eta Mediterraneo isuriko falta den ibai bakarra da Jugales ibaia. Gainera, 1985 urteko sostematen arabera, autonomia elkarteko bioaniztasun gehien zuen ibaia eta emari ekologiko bikaina zuen ibaia zen. Beraz, nola da posible, ez egotea, babestua. Bueno, Galdera jaunak batzorde hartan, hasieran tranpa txiki bat egin izan zuen, esanez, eta hori egia da, zati bat babestua dago, baina babestua dago, dagoelako hegoaldeko mendilerroen babes eremuaren barruan. Ibaiaren zati bat. Eta, hau, 2016 urtetik aurrera. Baina uste dugu ez zeukala logikorik ez egotea babestua ibai osoa. Ematen du orain arte, Arabako diputazioak ekidin nahi izan dituela arazoak ureztatzailekin eta orduan bestaldera begiratu dela. Baina aitortu behar dut ere bai, egun hartan, Galdera jaunak atea ere ireki zuela eta bere interbentzioaren bukaeran, hori gustatu zitzaigun, onartu zuen eta interesgarria izan zitekela ibai hau babestua egotea eta badirudi gainera gaur akordio bat edo transakzional bat lor dezakegula eta posten gara horretaz. Ese mismo día también luego comparecieron la plataforma Zadorra Bizirik y el alcalde de Zambrana para explicar el estado del río y por qué habían interpuesto una denuncia. Zadorra Bizirik aportó argumentos incuestionables que dejaban claro el alto valor ecológico de este río a finales de los 90 y cómo la sobreexplotación de las concesiones dadas para extraer agua del río habían deteriorado su estado biológico. Comentaron, por ejemplo, muy interesante, que en 1995 Diputación hace un plan de regadíos de Araba en el cual se presenta un informe sobre este río Inglares y se dice que con el 90% de probabilidades es el río que tiene la máxima biodiversidad de invertebrados de la comunidad autónoma y que tenía una calidad ecológica muy elevada y las condiciones óptimas para ser declarado biotopo de conservación de la biodiversidad fluvial. En el 97, un informe del Gobierno vasco dice que el Inglares no presenta caudales disponibles para atender la nueva concesión solicitada entonces, respetando los derechos preexistentes, y hablaba de las necesidades ecológicas de uno de los ríos ambientales más valiosos del País Vasco. Lo decía así literalmente este informe del Gobierno vasco. Además, el río Inglares, desde Peñacerrada, está declarado como área de interés especial de la nutria, de acuerdo a lo establecido en su plan de gestión desde el año 2004. Es decir, creemos que hay razones objetivas suficientes como para que este río sea incluido en la red Natura 2000, porque además de estos valores, es un río en peligro por la fuerte presión que padece por las excesivas concesiones que se han ido otorgando en los últimos años. Esta presión además puede verse aumentada por la construcción de 2 balsas en el entorno de La Guardia, una de ellas de gran tamaño, en las cuales hay un informe medioambiental favorable, pero parece que no se ha tenido en cuenta esta nueva presión que se ejercerá sobre el caudal del Inglares. Esta presión y preocupación viene recogida en un informe realizado por la Agencia Vasca del Agua, URA, en 2018. Tenemos que decir que aquí, URA, tengo que decirlo también, ha hecho bien sus deberes, es decir, en este informe, es un informe profundo, completo, en el cual viene a decir precisamente que hay que proteger este río, que la componente hay momentos en que no se respeta el buen estado ecológico del Inglares y que hay un incumplimiento de los objetivos de conseguir un buen estado ecológico y de calidad, que las extracciones excesivas son claves en el mal estado del caudal ecológico y en la falta de equilibrio entre el recurso hídrico disponible y las demandas existentes. La Directiva Marco del Agua, para ir terminando, tengo que recordar que marca como objetivo el conseguir para el 2027 el buen estado de todas las masas de agua en
en todos los estados y que en Araba estamos lejos de este objetivo, ya que el 60% de los ríos no llegan a un estado bueno, ni tampoco el 90% de los lagos. Por tanto, entendemos que hay que dar pasos para proteger nuestros ríos y por eso hoy proponemos terminar, por lo menos dar un paso y mirar hacia adelante y conseguir un acuerdo para que Diputación proponga la inclusión del río Jugales o Inglares como ZEC fluvial integrada en la red Natura 2000. Mila esker, Fernández Pinedo jauna, Rodríguez jauna, elkarrekin